الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Alimlerini yurtdan bar kılıp, bizlerini bar iken, terbiyelegen Allah'a barşı hamd senelerimiz, uluğlav maktavlarımız bulsun. Hem de Allah'ın hak Resulü, doğru peygamberi, şarif bulgan kılı, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine salavat şeriflerimiz ilişseydi. Hem sizge muhterem din kardeşlerim, Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aşura günü haram bulgan 4 aylarının birisi Muharram ayının 10. günü. Bu yıl ol 18. Avgust'a turu kile muhterem cemaat. Hem Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bulay deyip eyte Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnne iddete şuhuri indallahi isna aşara şahrun fi kitabillahi yevme halakas semavati vel ard minha arba'atun hurum. Hiç şıksız Allah'ı huzurunda aylarının sanı Allah'ın köklerini ham yerini yaratkan gündəgi yazılımda 12, şularının 4'isi haram aylar. Arap dilinden Aşura degen söz 10. dip tercüme etile. Bu günün tarihi üzünçiliğin anın Müslümanlar için ni derecede yukarı gün ikenin barımızda anlayız, biliriz. Bu gün peygamberler tarihinde da öz orunun algan gün. Aşura gününde küp gasırlar ilik bir zor vakıйга Allah-u Teala'nın mucizası bulga. Musa aleyhisselam özünün halkı bilen артından kuva kilgen gaskerden kaçkan. Ol gaskerinin başlığı Firavun bula. Allah-u Teala Musa aleyhisselam halkına dengizde yol yara. Dengiz suyu iki bulanıp koridor barlıkka kile. Dengiz tübendeki jir kuru bula. Bu mucizanı kursa da özünün imansızlığı bilen sutraygan Firavun baribir şuşu koridorga kire. Musa öz halkı bilen ikinci yarga jituge Allah-u Teala dengizni kiri kuşa ham Firavun öz gaskeri bilen su astında kala. Bu beleden kutulu hürmetine Musa aleyhisselam şu günni uraza tuta başlay, anın halkı da ana iyere. İbn Abbas radıyallahu anhu mundi hadis tapşıra. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine şehrine hicret kılgandan soň şuşu şehirde yaşayan Yahudilerinin Aşurada uraza tutkanların kurdu. Ul alardan nerse bu dip soradı. Yahudiler bu günni Allah-u Teala Peygamberimiz Musa'nı Firavun'dan hem anın gaskerinden tutkargan. Musa da bu günni uraza tutkan dip cevap kaytırdılar. Peygamberimiz olarga Musa peygamberge karata min layıklırak dip cevap verdi. Hem özü de urazaga kirip kalganlarga da bu urazanı tutarga kuştu. Dip eytken. Resulümüz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem örnek etip şuşu günni urazada bulgan. Ol özünün ümmetin mümin Müslümanlarını da yani bizne de bu günde uraza tuturga ündegen. Bu günde uraza tutuğunun fazileti turunda tübendeki hadiste de eytile ol ütken yıl günahlarına yılın bılıp tura. İmam Ahmed rahmetullahi aleyhinin hadisler jintığında munday hadis getirile.
Гашура көнендә ураза тотыгыз. Бу ишегездә яһудиләргә охшаган булмасын өчен, я бер көн алдан, я бер көн арттан уразага өстәгез. Әлеге хәдисләрдән чыгып, шуны әйтергә була. Гашура уразасын 3 көн тоту хәерлерәк. Аллаһ Тәгалә һәрберебезнең күңелләренә дә туры юлны, хидаят салып, бу тормышта җәмгыятебез өчен дә, кешеләр өчен дә файдалы булып яшәүләребезне насыйп итсен иде. Аллаһ Тәгалә безне бузып, дөрес булмаган адашу юлларыннан саклап, дөрес юлга, мәгъфират юлына ирешсә иде. Аллаһ барчабыздан да разый булсын. Амин. ألا إن أحسن الكلام وأبلع النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام